Inggih nawagang titiang matur majeng ring para pamirsa sareng sinami titiang Ikade Agus Sujiwo sareng niwayan Dewinda Kirta Sikiawati pacang nemangang kalih pupuh inggih punika pupuh sinom dasar lan pupuh ginande. Inggih lulusan Pangan jali sane mustika yang titiang sedurung titiang ngelantur matur lograyang titiang ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Maring Sang Hyang Saraswati pamekas majeng ring ide Sang Hyang Aji Saraswati ledang ido mampo ijo kerana sangkaning keledangan ide presiden ngijenin wara nugrah Rahayu jagate sami wara nugrah sane presiden kaijen wantah kerahayuan lan kerahajengan ring jagate sami kepradenyana kesujati tiosan ring punika sane presiden kaijen inggih punika kewagedan majeng ring para jamane sami bakal hidupe puniku maka sami punika presiden keangen bekel rikala nyalanan kauripan sida anggen ngruruh dharma kerahayuan lan kewagedan punika presiden keangen ngeruruh dharma nyalanan swadharma ngawon dharma kari keprajnan sane becik punika presiden keangen ngicalang sekancan kawan lan adarma sane
ngicalang adarma punika sinah melah ketepuk ring kamuripan. Inggih sane mangkin pacan kelanturan antuk nembangang pupuh ginade. Kilayu giri carita Sane mangkin wira cerita puniki ring desa Kilayu Giri. Ring desa Kilayu Giri wonten anak lanang sane mepesengan Kipatih Kanggir. Dani kantun uwi muda, uwi kang awet bagus lan meneng menyang beraya nyarengin pekramanipun ring pondok sane kelintang reok pisan. Kipatih Kanggir kesarengin ramanipun serahin-rahin ring pondok wantah memacul lan mengamonang banteng. Niata patih Sinami makarya raman Kipatih Kanggir nitah pianak nik melaksana brahmacari nangking majeng ring ida anak lingsir sane wedon ring Giriwana Guladir. Manipuan dados jadma mawi guna tujuan ketidak melaksanan brahmacari sumangdane penjang tungkur meresidang dados dhatma sane mawi guna ring padeweka. Inggih ngaturang parang santi. Om Santi 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 Om.